Kowuok mago mameru nyaka Ramogi wadhi nyaka Busia kama oyude ywak mar jo boda boda makono. Joriembo mag apike kaunti ma Busia koro dwaro mondo kembe machiwo hola mag nyiewo apiko oduokie piny nyinyo magikawo ewi hola ka giwacho ni ochumi sani koro tek. Ka otelgi kod jakom mar tisenda apikono ma Nambale Amukura Patrick Obwire. Ojendego koro wacho ni chunogi uso lopegi nyaka jamni mondo eka ginyal chulo hola magikawo mar nyiewo apiko. Bende giywago bech mauta makoro idho malo. Giywak ni moko kuomgi kawo ngimagi e kinde ma bendo oromogi ka gilewo chulo hola mane gikawo mondo ging'iew godo apiko. Gikwayo jotelo mondo mi okonygi neno ni nyinyogo oduok chien. Boda boda imekuwa ngumu sana, lakini watu wa loan wanatupeleka mbio sana. Nasema hiyo sekta ya kukopesha watu kwanza, hiyo sekta inaitwa watu credit. Wataki kujua una pesa, kazi yao ni kukupigia simu, kukutishia maisha venye watakuja kuchukua pikipiki na wajui kama kwa siku hapo umefanya shilingi 200. Hicho kitu kimechangia vijana wetu ama sisi kama vijana tumeingia katika hali ya uhalifu ambapo hatutaki pikipiki yetu iende na tumedeposit huko pesa. So inabidi mtu kama ni kijana atafute njia ambayo anaweza pata hiyo pesa atume. Wakati umefanya kazi kidogo hapa Nambale, umetafuta unga hata kama ni kimbo umeenda naye nyumbani, wakati unafika ndio wametengeneza ugali unataka kukula, simu inaitana.